Jesquiza rero aza kumenya ko nubundi ku mihanda ya YouTube akazi kari kugenda gakorwa ku buryo bwiza, aza kugabanya igikundo yari afite kuri Instagram video zibanyeya, ndetse nawe yamaze kubona iryo somo, ariko YouTube yakoze akazi kenshi asikaye yirirwa zenguruka ibihugu atembera yerekana, ndetse na hano mu Rwanda aho igihugu kigeze gitengamara dukunda kumukurikira, nubwo nta muntu uneza bose cyangwa se utabura n'abatamwemera, ariko abo nabo bajye bihangana. Tuje kuvuga rero breaking news twamaze kumenya kugira mbere yuko anerekeza hanze y'igihugu. Breaking news ya mbere ndaza kubatamo, ya mbere dufite breaking news too ku muntu witwa Jay. First of all, Jay mutuye indirimbo yanjye bita Ikirara. Manura mujini Ikirara ni umufezi, niwe muntu wa mbere nabonye mu ba YouTubers bazi kuyikaragaramo bagakina n'imitwe y'abantu, abayemfluencinga za nkuru za tachiza abantu kuri country. Nje na Kasuku urabyumva, hamwe na Kejoni na Yangresi na Batima Kacha. Uzi kujya gutuma umvuga ama breaking news hano mu kiganiro. Ama breaking news. None se Jesquiza urambwira ngo iyo YouTube ibiganira akora bitarengeje iminota 6, abashaka amafaranga ya YouTube nubona amasaha bicaza abantu. PM back to back country ayo yongera asubirayo, bo bose bafitanya ama projet abitwa ba package. Urabona ko Jesquiza rwose kandi ku rwego rwa promotion ni ibintu yamaze gutegura, even if yaba yiryameza Mongoli yajya tubeshya ko yibereye, nubundi ntiyabura kuba ari kurekura iyo miriro promotion. Arenge naramutinya, ushobora gusanga je atanagiye yikwamiye mu kavuma agiye kutwereka show mu ruzu yubatse za Bugesera, akajya tubesha yuko ari USA. Urana naramutinye no mume umuntu uza mwana akirirwa yikaraga gutyo. Imisigo yamaze gukora narayumvisha zitwa za Kanzenze yamaze gukorana na Bushari. Ntabwo naziyumviye muri studio kubisumiza Evidex nabifite. Evidex mbabarire cyo koze. Yego, ubwo rero na projet menshi yenda uriya ni umumeni wiza kumbwira ibyo ngibyo. Uraza uriya ni umurara byorora mukobaye naramutinye. Aho uraza kunyerekura cyakoza mwana yaradufeze. Ni imagine ko Jesquiza yamaze gusora ikiganiro avuga ngo nge nigire kure airport ndarandinga Brussels inyuma y'amasaha 28 njya gushyingura uwitwa Twagiramungu. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro tubagezaho hano kuri Oasis TV1. Tukomeje kugenda tubashimira byo mugenda mudusupportinga ibitekerezo musharing ibiganiro dukora, cyane nsuza abagenzi banje baba YouTubers abanyamakuru mbabwira ngo Imana bantamikira umugisha. Ku gasuti kawe no ngarukanye n'intase ku gasuti kawe no ku kantu kaga karvate wamaze kurakara, wamaze kuvuga ati nipanza akazi none murashaka kunegera imihanda mugenda muvuga ati Devu mbabarira uyu munsi wa none cyo koza nkubwira ati wateguye shirama agasani Grace, shirama agasani akantu kakarinete kayita kajyana niyo boro mbabarira iruka gira vuba zayihagarikishwa. Ibyo nibyo manchaka kukubona watayima agasani Grace kaba kajyanye nako gashati karimaho. Urakoze zamuka mana we, nibyo nakubwiye ngo iwacu nabisigaye bikaze marozi muri showbiz. Ndashaka guhindura kugira ngo ibyo ego ndashaka guhindura kugira ngo urakoze injira mu mwandiko. Akaniko nari nabazaniye cyaze dusobanura Donido w'Imana barabizi banze tsuriza abanyamakuru bagenzi bacu abacuti baba bo mwakoranye abagenda bakurikirana ibiganiro. My brother reka mbabwize ukuri abanyamakuru bagenzi bacu cyangwa se abandi bantu duje uyu murimo wa YouTube. Yego, YouTube it means n'uburyo bwa chill, kubera ko twese uburyo dukora ibintu bya YouTube nukugira twibesheho. Turabacancuro tujya tubivuga ngo turabacancuro mukagira ngo ndababeshya. Aka kanya wowe ushobora kubona winjiza amafaranga kuri YouTube ntabwo uzisobuja. Ushobora gusanga sobuja ugutuma wowe kuri konti ya buri gihe ubona ibiceri, ugasanga mani ni nka murumuna wawe, ugasanga ni mwene wanyu. Ibyo bintu tubigende mu gake gake. Turapfiki bro, turi guhiga umugati. Reka dukore twihute twigire mu nkuru. Awe impamvu nari ntangiye mbasuhuza ariko kuba nibaraguje gutya barabizi utaza kumbwira ngo mu YouTube hanga wari wakora inkuru atavuga nawe umuntu
ikibi ni ukwinjira muri bya bindi twese tuzi kandi barabizi ko hano ni showbiz, dukora gossip, tugakora na breaking news. Wagiye ubisobanura kenshi, twigaruke rero n'amakuru yo ku mihanda, ariko iyi ni breaking news, abantu ntago baramenya aya makuru tugiye kuganira Sky 2. Reka nkubwize ukuri, hari ababizi batinye kubivuga, ariko twe tugiye kubishyira ku mugaragaro for show. Iyi ni breaking news Dev. Ubu none nanjye ubu uyu mujyo tugezemo cyangwa iyi show tugiye gukora ni breaking news. Uri butega amatwi ikiganiro tugiye gukora, yicare yanarize nubizi ku mutima k'ibyo bintu biriho, yihangane yandike muri comment. Yego, dutangira tugiye kuvuga ku mugabo munini hano muri showbiz, muri game. Ababizi barabizi ko ayoboje showbiz nkoni, ababizi barabizi, noneho we aza yinjira muri za nkuru aba za politike, kuko nibwo buzima twese tubamo umunsi ku munsi, twese tuba tubayeho kubera politike y'igihugu y'u Rwanda nziza twese dushyigikiye. Abantu bagiye babimukundira rero, benshi dukunda kumukurikirana, ariko atarabijyamo yari umuntu umwe influencer, by'umwihariko kuri Instagram yagendaga arekura utuvideo, udushoti video, yibasira abantu, abakosora, kebura abandi, urubyiruko cyane cyane, ariko yibanda mu buzima tubamo, ndetse avuga nyine na za mpangara ngo hangare. Kwiza rero aza kumenya ko n'ubundi ku mihanda ya YouTube akazi kari kugenda gakorwa ku buryo bwiza, aza kugabanya igikundo yari afite kuri Instagram, video ziba nkeya, ndetse nawe yamaze kubona iryo somo, ariko YouTube yakoze akazi kenshi, asigaye yirirwa zenguruka ibihugu atembera yerekana, ndetse na hano mu Rwanda aho igihugu kigeze gitengamara dukunda kumukurikira, nubwo nta muntu uneza bose cyangwa se utabura n'abatamwemera, ariko abo nabo bajye bihangana. Tuje kuvuga rero breaking news twamaze kumenya kugira mbere yuko anerekeza hanze y'igihugu, ariko Sky tagiye kubidufashamo kugira ngo amutwinjizeho. Bakoranye ibiganiro ejo bundi ubwo hariho trend ya The Ben mu Burundi, ndetse na kwibwa kwa telefone ubwo hazaga mu majwi uwitwa Exdira, ndetse Sky 2 bakorana ibiganiro haba kuri Twitter Space na ba Godfather, ndetse na Kasuku yari ahari, haba kuri YouTube ye nawe mwakoranye ikiganiro, na mbere mwagiye muhurira haba mu studio atandukanye, ndetse n'ubu ngubu muracyavugana, muracyari inshuti. Niye breaking news tuzanye kuri Kasuku yamaze gushyira hanze. Breaking news ya mbere ndaza kubatamo, ya mbere dufite breaking news too ku muntu witwa Jay. First of all, Jay, mutuye indirimbo yanjye bita Ikirara. Manura mujini Ikirara ni umufezi, niwe muntu wa mbere nabonye mu ba YouTubers bazi kuyikaragaramo bagakina n'imitwe y'abantu. Uramuniga ni umuplanka man. Aswere niga. Bro, ubonye amezi amaze mu gihugu. Namaze amezi ngahe agera muri atatu, I think. Amezi ngahe? Amezi ane. Namaze amezi ngahe mu gihugu. Wigeze ubona aryama? Buretse gatoya akoze cy'ubuhene bwo yarabubaga, kandi ari ibisanzwe. Urumva ahita agaruka mu gihugu, ahita afata abandi bakoboyi bamwe na bamwe ari bagenda ashyira ku ibere. Uzi witwa Darius n'uwitwa Socrate ukuntu bari bameze, umbabarira. Wa mukameramani bavugaga ngo ntabwo mbitindaho, ariko Kasukara ntabwo mbitindaho. Ayo si amezi ane bamaze igihe banywa amayoga bikaraga gihugu, tubona bari za Bugesera, tubona bari za yakoze ibiganiro nafite cano, ntabwo yari ari kwinjiza amafaranga, abantu bakajya bamubona ati Squeeze yaravuze ngo 1 second, Squeeze yaravuze ngo ntabwo ngiye nuzwe n'amafaranga ya YouTube. Atunzwe n'iki? Hano yari ari gukina uriya mana bari kugira ngo akosore urubyiruko haba muri za iyo nirenge kubera ko uri umufana. Oya sindi umufana, reka ntange facts abanyarwanda bazirebe. Nimba Squeeze ashobora gukora ibiganiro birenga 10, yari yicaye nta kiganiro kirenza iminota 6, nta kiganiro kirenza iminota 6. Oya nta kiganiro kirenza iminota 6 ngo yari ari gukora izina. Mwene kiganiro yagiye azamura,
uremera ko amafaranga mweka ibiganiro yakoze byagiye byinjiza amafaranga. uremera ko ureba ikiganiro kiboneye ya gopondati kimaze gutwika, ureba ikimeni aho turahagera reba icyo twakoranye musanga mu kiganiro kuri country abayemfluencinga za nkuru zataciza abantu kuri country. Njye na Kasuku urabyumva, hamwe na Kejoni na Yangresi na Batima Kaca. uzi ko ugiye gutuma mvuga ama breaking news hano mu kiganiro. None se Jay Squeeze urambwira ngo iyo YouTube ibiganiro akora bitarengeje iminota 6, abashaka amafaranga ya YouTube nubona amasaha bicaza abantu bari kuvuga ngo niki ngo mu cyaro ngo ariko ngo ibi bihingwa ngo nibyo ngo twahingaga ngo tugendera ku mitumba bagatangira mu mwandiko niki ku minota za 40. Numbwire ngo Jay Squeeze abayemfluencinga nimba Jay Squeeze ashobora kuza agakora inkuru zigomba kwempactinga akavuga ngo ngiye kureba papa wa Isimbi Noweline. Iyo ni target isuko ari umuntu uri butwike kuri YouTube aje gutanga umucyo kukuri k'umwana we. Nimba azanye uwitwa baburetse nyirangiza ayahe mafaranga se ubona iriya ndaye itunzwe na YouTube mbabarira udatuma nkora breaking. Uriya ni umukapo, uriya yageze uri kumva, uriya yageze ku Iburayi kera yazengurutse nabiri abatubeshya ngo Mongoli uriya aba muri Amerika afite ama business atandukanye n'aba debeni baricara bakiga. Uragira ngo mbinjire none se ndi kukubwira ubusumu YouTube ibiganira akora binga abayemfluencinga. Urugero rwa mbere rugaragaza yuko uburyo nyine uramurara ari umufezi niyigeze zera Kigali ngaryame. Ntabwo yaje akaba mu nzu nziza, ibyo simbizi. Sinakuranye nawe ibiganiro bigera muri bingahe, ibiganiro 3, ibiganiro 4 ari inaha usobanura agari wa muntu uzakicaza. Twakuranye ikiganiro cyamaze kugoyinga viral abantu ku rwego kiriya kiganiro nta muntu utarakirebye. Hari icyo twakoranye kimara kugera i Kigali. First of all ibyo bintu banze bimenye kuko kera Kejeri ninge muntu twakuranye ikiganiro kirahashumika abantu baravuga ati what's going on. Aribwo nagendaga kubita utuntu tw'utumanyeri gace. Wumva hano Jay Squeeze arengeye ni wa muntu ushaka kumara ukwezi akora yikoresheje atarazana umutumirwa wafite ibyo avuga. Numbwire ngo yakuzanye akoresheje Jackie kubera ko yari yamaze gutwika imbuga nkoranyambaga kubera amafoto yambaye ubusa yashyize hanze. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo yamubonyemo indi uyu ni umuntu uzatanga. None se urumva uwo murara atari umumeri. Ni imagine ko Jay Squeeze yamaze gusora ikiganiro avuga ngo nge nigire kuri airport ndarandinga Brussels nyuma y'amasaha 28 njya gushyingura uwitwa Twagira Mungu. Uyu ni wa muntu uba wemfluencing, uyu ni wa muntu wakora n'izindi kope nandi mafaranga. Numbwire ngo aya mafaranga ya YouTube toba turi. Uyu ni kapo. Twinjire mu bwino bwe dusobanura ibitendo n'uburyo agiye kwicaza abitwa banopja muri country atanga umufano kuri debeni ushaka gukubita umwaka nta kintu yigaragajeho, ndetse usobanura ubwino bwose ubifite ibi bintu kuko n'ikiganiro mwakoranye ndabyibuka mwagikoreye muri Country Record. Nimba mbyibuka uvuye i Burundi hari ibyo mwari murimo sobanura. Breaking news. Uwitwa Jay igihe cyose yamaze hano Kejel twahoze turimo tugenda tuvugana gace kuri phone tugenda tuganira ariko arushaho kunyumva ariko nanjye ndushaho kumwumva imitekerereze yiwe. The guy yamaze kumbwira yuko bitewe n'ibintu amaze gukora breaking news ibintu by'itangazamakuru yamaze kubivamo soon. Agiye guhita yerekana umunyamakuru mushyashya kuri Kasuku yamaze guhita avuga yuko we agiye kugaruka bu DJ Khaled yamaze gusanga bano ba boss nta kofi bafite nta kintu bari gukora. Agiye kubyikorera, agiye kuzajya akora ama all star n'abahanzi akabamenamo imifungo. Ariko akagaragara muri video kuri iriya ndayiwe ya mama yake nono aherutse kurekura amafoto yerekana avuga ngo nindo ndushi toto. Ibyo yaratangiye asobanura uyu Jay Squeeze n'umwe influencer kuva kera. Nimba mwarakunze Nyakso mbere yo kugira ngo yerekeze kuri Afrimax, uyu yaciye mu biganza bye ndetse agenda basupporting igihe bari kwerekana impano bari gusoza za segonderi. Uyu yagiye influencer yararakaye yatangiye gukora All Star ibyo n'ubundi ashaka kwinjiramo kugira ngo atangire afate babana bagiye basigara inyuma bo baruto tutari kumenya aho baherereye bande bose akira w'igikondo utaza kuza kuvuga
ibyo bintu. Kasuku agiye kwicaza abantu nawe agenda avuga ngo amafaranga y'Emirene amanagingisha aba bakobwa nawe ntiyayabura, amafaranga abona aba ba Claude bari kumanagingisha babwiza yaba naba babadirama batera ivi imbere ya Kasuku. Ayo makuru wagiye ureka tukarekura imiriro. Badi yaratwicazaga mu gihugu ariko nawe imbere ya wa mipangu ahita kubwira ngo ngende umwami wa mipangu rega aba yarakoze tanuari bro. First of all umva mbanze nkubwire bro, wa mipangu nyine ni wa mipangu yakoze tanuari, ni umurara wa Kejeri mwana w'igikondo karitse iwabo urayize bro biriya ni amateka nimba ari na za ya ni umumeni agiye kure back to back country yongera asubirayo. Bo bose bafitanye amaproje abitwa ba package. Urabona ko Jay Squeezer rwose kandi ku rwego rwa promotion ni ibintu yamaze gutegura, even if yaba yiryameza Mongoli yajya tubeshya ko yibereye n'ubundi ntiyabura kuba ari kurekura iyo miriro promotion arengeje naramutinya. Ushobora gusanga Jay atanagiye yikwamiye mu kavuma agiye kutwereka show mu ruzu yubatse za Bugesera akajya tubesha yuko ari USA. Urana naramutinye no mumene umuntu uza mwana akirirwa yikaraga gutyo. Imisigo yamaze gukora narayumvishe zitwa za Kanzenze yamaze gukorana na Bushari. Ntabwo naziyumviye muri studio kubisumiza Videx ntabifite. Videx mbabarire cyo koze yego. Ubwo rero namba proje menshi yenda uriya ni umumeni wiza kumbwira ibyo ngibyo. Uraza uriya ni umurara byorora mukobe naramutinye. Aho uraza kunyerekura cyakoza mwana yaradufeze we biteye ubwoba. Impamvu rero nari nambaye naka gasuti nagira ngo nze nongere ntange ubutumwa ku mushu mukuru Jihadi. Urabona ama YouTube channel ari kurekura imiriro hano mu gihugu ni make, ariko amwe muri ayo meza na Dynamic Jihad ariho nayo iri kugenda ibikora from 3D TV, naho yagiye agaruka kuri Jay Squeezer wa mipangu ndetse aza kwitsa ku kintu ngo bamaze kumudipotinga ntabwo azasubira haba muri Amerika kubabizi haba muri Mongolia nimba ari kwa byita, ndetse ubu ngubu impaka ziracitse. Mubonye ko Jihad ashobora kurekura imiriro ariko akaba n'akantu kamwisoba, cyangwa se hari n'abantu bavuga ibintu bitewe n'izindi target n'ababatamitse nabyo bibaho tuba muri iyi game, ariko biba bigaragaye nyawe nawe ariko yambwiye ngo mwihorere baburetse dusoze. Ako kantu wavuze hari akantu mba numvishe uzombyemo ku buryo ngo Jihad yavuze ngo Kasuku ntazasubira ngo muri Amerika agapresiza ngo baramudipoti. Buretse gato kuba yaravuze ibyo bintu urumva ko ugarutse ku kantu ko kuvuga ngo Jihad bashobora kuba baramutamitse. Nanjye witwa Eminyawe yamaze kumbwira ko bagutamitse kugira ngo umuzibure. Nako kandi nakubwiraga wa mubyeyi Eminyawe yego twari turi kumwe n'ejo bundi twarifotoranyije ambwira ati Dave reka dufata agafoto. Nimero yamaze kuyibroka. Arabizi ko nawe hari bimwe ari kuza akicara ahangaha akiga. Mbibutse ako gwadiyora wanjye none. Ubwo rero Jihad twagiye tubibona abantu bagiye baswata bibaho, nafata ku mavuta ashobora kuza akavuga ikintu yenda ntikibe, ariko na Claude yaraswase yego na ba Claude byagiye bibaho naga ari ibintu bya danje. Na DC Kremerega yarabivuze ngo ntabwo Bruce bazamuha visa ayibonye nyine. Ubwo urumva hari ukuntu ushobora kuvuga ibintu bigahinduka, ariko nanjye niyo mpamvu banje ngira ngo nongere musuri uramwaye Jihad naza kwikunkumura bro. Oya nukuri bibaho ariko ahangaha urabona ko yicaye aricaye kuri Jay Squeezer ndamuhaye. Jay Squeezer nyuma y'iyi album ngo arashaka kugira ngo yerekane ko yago n'ubundi akiri pondati, hari ibyo byinshi yamwigisha. Arashaka kugira ngo aze yerekane Nopuja cyane hari impamvu nasurinye mu mwandiko izina Nopuja yagiye anakorera ibiganiro byinshi muri Country Records, ndetse hari ikintu cyitwa bombe yarekuye kintu rwose ngo kiri oya ngo hari ikintu ngo kiri ku rwego ngo rwama miliyoni za 40 kuzamura ngo aherutse kwibika ugiteye ubwoba. Jay nanyemerera nzagaruka nkibabwire nacyo ni ibintu byiza. Ba Debeni ndabyibuka Jihad yari ari gukomoza ku bintu byuko ngo afite ubwino yuko ngo Jay Squeezer ashobora kuba nakora mu bintu bya sober living, avuga uburyo ngo baba dipoti ntabwo tubizi. Reka azatubwira iki se azabwira JJ kandi ibyo byose yarabinyibwiriye. Jay ni kapu mubijyanye na sober living Ba Debeni yabibatanzemo nimvuga ngo kwipinda
baricara kwipinda The Kasuku Ben ameze neza. yashimaho. Wibuke ko The Ben ariwe utanga amafaranga kugira ngo bamuyoboke bamumanaging, ntabwo ari bamuyoboke batanga amafaranga. Si bibi ahubwo nagira ngo nkubwire ngo n'ubu uri kubahayo bamanaginga arayamurusha. Asante Jay, amahoro y'Imana bane nawe iyo gogera ikirere uzucimaka. Uzi kuri igisazi. Eka iminota isigaye nyihereze umutasi. Uzi Ben nayo imifunga afite. Sinyizi se za BJ za rebero, ariko nawe ngo ibimwanditseho birabazumba bari operation utazatuma nyikora kandi utareka ngo turekure miserise y'intambari. Nyine tuyibapangira. Jesquiza agiye kuza akora ibintu Dekati yaratangiye gukora muri za kamwe bakora ama All Star. Ntabwo yari yarigizingaga yaranze gukoresha za Instagram, yaragiye kuri Twitter kagaruka gasanga abana bamukoranye kuri IG cyane. Ntabwo bamenye ubwenge cyo bundi na Dekati yari arimo aricara akiga kuri IG. Wiza cyakoza man reka ajye nkureka bivugira. Wawe Imana ibarinde nakagaruka n'intasi yanjye. Ciao ciao. Blessing.